Nego, znaš kako boji? Znaš šta je fora kod nje sa bojom? Da bi mogo čovjek dugo da izdrži da boji, on ne boji ono da mladi. Sad će vidiš. Malo. Ne, Ajde. Znači, sve ide iz globa. Pa da. Kako bojiš i možeš kako god hoćeš. To je kod nje fazon. I onda ide brže i može duže. Još pogotovo kad su teksturirane površine. Vidi ovo. Znači, ove četke su fenomenalne. A šta je meni lepo kod ovog svega? I drvo može ući unutra, Sad ja sam ovo potrošila. Ja bi morala super. Sad ćeš ti to uzeti. Dobro, otvarat ćemo ovaj improvizirani. Znači, šta je štos? Štos je iz globa raditi i vidi koliko brzo može da se... I onda možeš da bojiš danima, koliko god hoćeš. I neće ti se umoriti ruka. To je prvo bilo što nam je rečeno kada sam ja 90. godina bila tamo. Znači, prva fora je rad iz globa. Rad iz globa. Uzmeš četku i sad ti to možeš... Vidiš kak je divna Marija, kako ovo uživo izgleda. Ima još jedna stvar koju treba da kažem, to je ovako. Kada bojite bojama, ono što je važno, znači nikada više četku ne umakati duboko u boju, nego otprilike trećinu četke umočiti u boju. To je neko pravilo koje se koristi, koje se praktikuje, znači nikada do kraja, iz prostog razloga što i te četke njene su fenomenalne unutra. Guste i fenomenalne unutra. I ako biste celu četku ubacivali, previše boje biste trošili, rasipali na četku, pritom sa ovom površinom, trećinom četke, vi možete dosta toga da izmanipulišete i da odradite. S druge strane, kao što vidite, meni uopšte četka ne lije boja. Tako je. Ne lije boja, a sasvim lepo pokriva. Pokrivnu moć. Dakle, ima S, medium i large četka. Da nam pokaže, da vidimo veličinu. Dakle, to je medium četka vodom. Izgleda se sa puno vodom, ali ono što je zanimljivo, recimo još kod ovih boja, jeste sljedeće, meni barem. Dobra pokrivna moć, fenomenalna pokrivna moć, znači ono što znamo to je da nema nekog velikog šmirglanja i tako dalje. Međutim, nema nikakvog, znači nekog velikog šmirglanja da vi morate sad da tu, kako se zove, se rasipate energiju oko dugog, jel se kaže šmirglanja? Brušenja, da, šmirglanja, da, skidanja boje. Da. Već možete odmah nanositi direktno na površinu koju ste prethodno malo obrisali. To je jedna stvar. Druga stvar što je zanimljiva kod ovih boja da možete praviti različite strukturne forme na samoj površini. Znači, sa ovim četkama recimo možete tapkanjem postići jedan vid, kako se zove, jedan vid tehnike. Bukvalno nanosite boje kako god hoćete i dobijate različite strukture za osnovu. Ono što je zanimljivo jeste da vi recimo kada uzmete običnu boju i morate da imate ovaj rad. Znači, obično kod tih boja koje se koriste... Lakirerske, što bi rekli. Da, bukvalno te akrilne boje koje se koriste, jer se najviše akrilne boje koriste za unutrašnjost. Dobro. Šta je štos? Štos je u tome da vi recimo ovu boju možete da mažete kako god hoćete. Znači, nema ono sad da morate ovako, da bi vam bila lepa struktura. Vi ćete dobiti dobru strukturu mazajući kako god hoćete. Znači, brzo se razmanete i krenete. To je njena čar, to je ta njena čar u pokrivnosti, tako je. Pokrivnost je dobra, vi ne morate da se mučite, da razlačite boju, već kako god okrenete, vi dobijate... Ovdje sam samo htjela reći vrata su stara, ok, ali jedna je priča vezana za ta vrata, prekrasna. Vrata sam vidjela na profilu od jedne prekrasne DIY profesionalke od Maje iz Krameraja, poznata, koja mi je ta vrata na neki način i poklonila. Našla ih je na otpadu, na reciklažnom dvorištu. Ja sam ih vidjela na njenom storiju i zamolila sam je da mi ta vrata nekako preveze i dostavi. Ja. I što je ona učinila? Nemoj pričati. I divna je priča ta što je Maja divna, vrata su divna, vrata su bila jako stara i vlažna,
mogu reći da su i smrdila, zato su ona prebrušena. Dobro. Prebrušena i ostavljena su na nekakvoj sobnoj temperaturi da se suše, da to drvo se osuši ipak jer je bilo vani na mokrom i tako dalje, da vlaga izađe iz drveta. To je isto važno prilikom bilo kojeg bojanja, ne samo ovim bojama. I jednostavno smo ih, evo, kao što vidite ovdje, ona su bile ovakva, dakle, bez obzira kakva god boja bila prije, nego ja sam ih morala prebrusiti jednostavno da maknemo tu prljavštinu i taj smrad s njih. I zato su ona brušena. Ali da li ta boja može pokriti bilo koju drugu boju uljnu preko, to može. To ćemo vam pokazati u nekakvim sljedećim videima. Kao što vidite ovdje ovu vitrinu, prekrasnu hrastovu vitrinu koja je možda i bajcana i lakirana, uljnim bojama zaštićena. To ova boja, dakle chalk paint, tenis slon sve pokriva. Apsolutno pokriva sve. I što je zanimljivo, nema prethodno, znači nikakvog, ne mora ništa da se brusi. Temeljni premaz, dakle, nema isto. Nema ništa, nema. Samo počnete boja. Treba vam kist, boja. Po mogućnosti ovaj kist, any slon kist, jer je, kako smo rekli, kvalitetan, dobar alat zlata vrijedi, ili s dobrom alatom možete već pola posla napraviti, ali možete bilo kojim i kistom, a pogotovo ako imate male projekte, poput ovih vrata ili nekakvih malih ormarića, stolića ili tako dalje. Dakle, može biti bilo koji kist. Marija, šta ti kažeš za bilo koji kist? Ja nisam baš za bilo koji, ne mogu baš da toliko budem isključiva pa da kažem možete bilo koji. Može, naravno može, međutim, upravo pričamo o ovim četkama iz prostog razloga zbog gustine. Da. Jer ako je četka gušća, bolje vam je konzistencija boje koju uzimate i kojom nanosite. Pogledajte u jednom potezu koliko ja mogu da pokrijem. Kada vam je četka tanka, boja vam se i više sliva, da budem iskrena, više se sliva, više manuelno unosite više četke, dublje četku u boju i neće vam biti, kako bih rekla, dobra pokrivnost. Zašto? Zato što ovom gustinom četke, pogledajte kad je gusta četka, koliko da je pola, da su klasične četke, one su recimo ovako debljine. Evo, otprilike. To je neka debljina kada su uzme boje. Čekaj, pa imamo klasičnu četku. Ali evo, sad ćemo to je mi to velika pokazati. razlika. Da, velika razlika. Nastavi ti bojati, ja ću pokazati recimo na primjer jedan primjer klasične četke. Pa da, evo pogledajte, debljina, to je kist. jest. I to je poprilično čak i ova četka standardna, dakle cjenovna razlika je minimalna. Recimo ove četke, s tim da je ova puno manja nego ova njena, medium. Dakle, ne samo da je manja, nego je tanja. Tanja, manja. Evo kad se spoji, pogledajte razliku. Dakle, s ovom ćete napraviti, olakšat će ti si posao. Dakle, umjesto posla koji će vam trebati, s ovom četkom će vam duže trebati, a s ovom trebat će 10 minuta. Evo, već je prošlo od priče cijele 11 minuta, a Marija je gotova sa skoro cijelim vratima, to je s cijelom jednom stranicom. Ova vrata će ostati kod nas u studiju, da vi možete doći vidjeti tu tehniku i ta vrata. I s jedne stranice će biti u ovoj boji, a s druge strane iznenađenje za vas. To ćete vidjeti kad dođete u studiju. Ja moram da kažem jednu stvar, s ovim bojama družimo od neke 91. godine. I otprilike, kakve su bile 91. godine, mislim da su se malkice još su lepše za rad, još su praktičnije za rad. Mislim da Annie Sloan ima jedan neprevaziđeni kvalitet i da je ona zaista jedna od žena koje su napravile pravu revoluciju u svemu ovome. Mislim da je napravila jednu pravu revoluciju sa ovim bojama i žena je i sama umjetnik i tačno je znala otprilike ono šta nama ženama treba. Ja sam recimo također osoba koja mnogo voli da menja u svom stanu, u svom ateljevu ambijent, da menjam boje i tako dalje, raspored i to sve. I kao da nam je psihologiju znala. Vi sa ovom bojom možete evo mi smo za neki 15 minuta obojili skoro jednu. Brzo. Kao brzo bojanje. Da, brzo bojanje. Kao ono,
kao onaj Instagram video, kao kad klepneš prstima, da se pro... Jer to je to u biti, to 10-minutni programčić bojanja. Dok popiješ kavu se suši i već možeš... Upravo to je, znači to je štos. Ako sam ja, ne znam, imate djecu, imate, tako, trebate ručak da spremite, imate svoje obaveze druge i tako dalje, vi možete to vrlo brzo da uradite. Vrlo brzo i vrlo praktično dok se stavite ručak, što bi rekli, dok stavim ručak i namirim sve, ja onda obojim i promenim sebi ambijent u kući. Ono što je bitno još kod Any Sloan boja, što je zanimljivo, da te boje mogu ići i na tekstil, i na metal, i sem na drvo. I ja volim da ih koristim i na tekstilu, volim da ih koristim i na metalu, na plastici također. Sada kako vidim, ti ćeš to bolje reći. Da. Pojavile su se i boje za zidove, koje imaju malo drugačiju strukturu. Ne samo to, nego da, dobro, ona je druga priča, vodootporne su, robustne su, nego izašla je nova linija njihovi nijansi, koje su predivne. Sad, ono što je zanimljivo kod voskova, pošto zaštititi ono što ste uradili, morate zaštititi definitivno. Zaštita se vrši, znači, voskovima. Any Sloan voskovi su neprevaziđeno najbolji voskovi, ja najviše volim njih da koristim. I kriju raznorazne cake, da budem iskrena. Kakve cake kriju? Kriju takve cake da, recimo, možete voskove da miješate slobodno i dobijete različite... Nemojte cake otkrivati sada. Neko ostanu na našem kanalu. Što sa voskovima možete da se igrate. I sa voskovima možete da pravite raznorazne, zanimljive stvari koje ćete naravno moći na radionicama sve da naučite i da napravite u svom domu nešto vrlo zanimljivo i u zavisnosti od onoga kakve su vaše kreativne želje. Da, dakle, nakon ove boje, dakle, nakon jednog ili dva sloja boje, ovisno po želji, mi ćemo ovdje 2 sloja nanijeti. Nanijet ćemo prozirni vosak, clear, takozvani Any Sloan Chalk Paint Clear vosak, koji služi za zaštitu. I nanosit ćemo ga sa ovim kistom, Any Sloan kistom za vosak. Prozirnim voskom zaštićujemo i zaključavamo boju, tako da ona apsolutno bude ta površina zaštićena, otporna na udarce i svrha tog voska je da je zaključa i nakon sušenja od 20 dana on apsolutno postaje tvrd, to jest po njemu možete brisati vlažnom krpom i tako dalje. No, međutim, možete odmah koristiti taj vaš predmet ili vaš namještaj koji ste voskirali istog tog dana, ali nemojte stavljati vlažnu krpu. S vlažnom krpom brisati prašinu, možda bi bilo bolje nakon 20 dana dok vosak se ne stvrdne. I obično ljudi misle za vosak kao vosak od cvijeća, kao da je to klasičan vosak, da je mekan. Ali ne, ovdje pričamo o apsolutno drugoj priči voska koji toj boji daje zaštitu i jednostavno je zaključava. I nužan je za cijeli ovaj projekt. Dakle, uvijek će vam trebati kist, boja i vosak. I s tim da nije nužno, možete i s ovim kistom nanijeti vosak, a možete i s ovim kistom nanijeti vosak. Ali ovaj je lepši. Ovaj je ljepši, točno je napravljen za vosak da uđe u pore, vidite kako on nepravilan, kao ona četka za brijanje izgleda, ali puno gušća i čvršća. Puno prirodne su dlake koje su jednostavno napravljene i dizajnirane za taj njen vosak. Da uđe u sve te pore vašeg namještaja, evo u ovom slučaju vrata, i da jednostavno zaključa boju. Dakle, šta vam treba za projekt? Boja, kist i vosak. Prvi sloj je gotov. Marija, hvala.